pachinjang tung mate ipeng vet pe li tung haya puthak prem ni puthak ni tung mahin pe pachin kon kan tung puthak ni halo lasi ni tung ke tang achipru long nadak penulok kecing wai pedu konlo edun executive meeting piman konlo adun ni tung wati atu gaung long sini tung dak cingwai dan lo sahala dak cingwai cing sai dat pen pinangan aja ring lo itu labang so aku tak pilih nasuri tung ke cingwai aku tak resolution kadu lo we non akihai lo tong cingwai rang sinate rong tahu kasi paksa memang orang lipen ada dalam kacini polo nasi labang so aku tak nili tung ikut lalu kita memilih kacini tung itu mana Upi pot si nili tung labang so regulation isipen angdeng koan kacingwai por kupado aku tak. Ipo si longle ahin kota ahin dame nili ponang kok bah kahang ponang kok abangke nili tung kedamtang tuning Agos 2003 Agos ni pai sisi bukulia kata long IP long ni tung labang so cingwai pang cing lo. Je karbing long arat atum mabhan council atum pen karbiang long atok anu do karbi mithang afan mithang akhe fan bangri long pat charai kon nang jipura la pen especially border ke do karbi atum mabhan an adon tin atum mabhan kota ke jo pinang jipura ni tung bangso kacengwai kon patulo ala subutame nang tung dia ta kacetak bang tung pen ajo kacetak lo lapenan parta non ke partang lo ke damtang MP election abut setame ni tum party mate hala BJP a party president rulen hai phantame ni tum labang so nang le tum government kutot bang pura council cari lutang te nang le tum labang so ang deng ponang ji pura ni tum simi moranda mate anu kidu ka ni tum pijor pono alang litum setabi alang tunang cingwai dun pemilo jong sini litum ahin pen bani litum government bang lutang te litum council atum aphan mate CM atum ham tame litum pachini po alang litum nang cicar dolo la hello litum hala bang so hop to type active bang je litum council pen kota pipo nangji adon tindum phan ake joy pen nang litum kota ron nangji po Atila bang soa pota people sini tum kaneng jipon nang kok mate ke kacuning jipon nang kok bangke ile tum non ke long le phelang karbi ang long le phelang pena jok pinang an kacar bu mate suluk sudah ketemu nang jak tang lo bang akhe tum Bihar pen ke bang Rajasthan pen bang Bengal pen ke bang aku nom jong son jadi tum phere meme jitu Bangladesh long la pusona institution ke thek long bang ki ili tu ke chiri me du nai ji hala dak influx bang ki ili tu kar biang long lo na play hobjia phana bang ke a chance kepi la posi nili tumbang ILP mate inner line permit kar biang long kar bi ang long ke ja council ke cari bang ku bang pinjong kan ke chini bang ku ma bang ILP sikam implement pen ili tu mak hey mate ili tu malong riki job van na bang so inalan permit bang ke claim po nang ji pu bang si ili tu bang so kachingwai regulation ng tami ko thap na bang nasi longle ahin abang ifinang ko kabang ke longle ahin ili tu puta pu nang ji po de bang ke puta ke council pen iolo puta ke damtang non 15 August abut sitame council kachari abang tu mate CM karbing long ahin penang tumpang dak lo lak ora trokebra isi hajar trokebra isi la pen achadola la tumpa la anke pota rom lo kusiki sita meni le tum rong rup ke thek dam long ateng kulo tang te 5,61,000 something apota karbing long autonomous council pen isu lo pi lo pulang le tum alam ke ninggi lo sita me hala ili tum karbiang long arat atum kiduk det arat atum binong adon tin abang ko to pate pak bilai ko di mang lele da
lele kasi mongki dami yong si 5,61,000 apota yong si adon tin kipi pa chitang ko sonte nili tumahin pen ki yong da mangke Karbi Anglong bang chitang plu pa sontai athe population na masili tumalong ke total long 9 lakhs ne 10 lakhs ne 11 lakhs ne sidu halaga population mati iton ben bang pli bang ko yong si hisab le putang te ta adona phai ke la ana vedeji sita me non ke nili tumatoka no kadam ke thegloma teng le putang te dak di fu matami di fu taw nang bong pen 1 kilometer 2 kilometer jong si dam lote arju dam lote pota doloma nang letum hem hitia pota doloma pu arju lote angte ave potum si ongi tangte di fu sa kum pen lak si su se pota ke ron ko mat tuman lo pipi ke mande arlenge the to nang pota ke isu lo pota phaida do lo manda pota ron reda tongbi huk ma mante arlenge the tum det amen ke chi thap tung ke ong muna ka jok tong hala 5 lakhs ana pota phai ke le rok na kitame nili tungi po bangke dak idu ke plan bang bahag nang nelo sitame adon tin ipak hem hitia along hem chikim humatin anga pota ka ki joy ke pi yadangi po bang sinili tum bangke ke hang po kitame nona teng le putang te li tung ka chiri nai ke 5,61,000 apota apa ka bangke ente dake amen ke Karbi Anglong pen pota pilo pu dake Bihari Bengali Marwari tum hantong ke pi ke ong na ka jok tong Karbi kan ke lele den ma lada ka karju nang ya ke nang sot do ko la si ko pipo si long le phelang yong si tum chirai the thilo pura date tum alam lo non burning issue pinangan abang ke non political icari bom political party la pen opposition political party atum siksidula isu anlo PJR tame lake isu bang vedet nai he long re pan ke non abang ke Karbi hian si chibohong irong lo Karbi hian se ani wang meeting du lo si council aja kong bang ki phirang si la hai bang ke alam le tumaro na teng pen claim lo putang te pota first bang ko people si association ke do putang te bang asuna chi yok long ko bang asuna chi yok chok pen na jok nong ka chi bohong nang ke hemisi Karbi hiya kasi pinang at ajir ki ding lang dun lo social organization dun ta hala political party tung kija tung bang chingwai bom lo pusi lang dun krong lo bon se ta mi non na bang ke alam le tung nong ta rat along ka chi klang a phiong hala a ot adur me ong a phiong pene gyan a hormu bang ke pene matha thi ong la rat tum han ta lang plot a song si do ko political party at kasi siksidul ke si political isu wan vedera ako PJR ke political isu wan vedera ipichun ji fansi mat hanang ko mati nong chi sorsarong aniwang panel discussion along PJR alam kan leke panel discussion nong da abatai tinarong PJR long ke chingbai re nang nilo mati asik chonong sidulo litum mo penitum long lia egalong bangki 1886 Assam Land and Revenue Land Regulation egalong lapen 60 dola long ini tum han kito pi bangke non mangeto 60 do poningi lobute opposition party pu mudara sita mili tum ke Karbi Anglong pai tum ke tribal proposi tum ke aron mang claim nan ko aron bang mat hanan ko nasi ini tum lada Karbi Anglong autonomous council ke ili tum ke 60 do aron ateng masi ke cari oposi non nili tum tame labangso resolution ke deng pon la plia bangke la data arona teng ben maksini ni tumangke deng pon lo lake nili tum lake claim unji pokali ili tumangke council fan chu punang ko ke claim no nangji bangke rat fan kiron ke bang rat fan ke claim ji po bangsi ili tum rat tum pe hailo mati non hai dere fi Karbi tum an ki tum han futang jogi puke ruling ko tum tap ningi no nang lipen nili ta pisi ke hailo mati non hai dere pe na pi ke nang tum nang jogi puke alam le tum hanang punu dai ini tum kado ya Karbi tum ta cirap tum de jogi puson de tum haili ma la posa lang tum ta la puson hadat na phi Karbi hian na phan ilmi thang akiduki la ka tum phan kibiko ke pangkri bangke la sona bangke henu dagi ko la posi nili tum pu bangke nomor si resolution na bangke je adon tin ahom tin atuma phan la pen especially je border ke do
border ke do inglong ke do akar bi to ma phan e don pen e pak abang ke pota aki joy bang si pele vek nang ko aphai cho teli nong ke la tung ke la khola trophy elo ko ma hala abang fuduman ke le mati la so teng pulo dan ke la ko 5,61,000 na pota piya ta kar bilong le de pote bang khai si long lab lo yente alang ni tum lang itu Indian constitution long 62 long ta pulo dan te ili tum hetok bidak lo Assam Land Regulation 1886 long ke hala da bang ke prohibited bang khe phan ge tribal ka leader atuma phan ke kipi Brits law ba prohibited pusipulo dan te ko anang alang mati kasi council atum bangta matasi mitang adet along ri cerai kom nangji pulutang ti jok nangji pute mitang ki do bari makar bi atum pan mitang hemat giti ki do vek atum pan ke idom pene paka puta pinang ko labang so puta kilong pene jok si mitang along ri long cerai ki pa ja kong do ko non pin pu pon me jimek ang den jong le lage si corruption na son si manda tame ningoi nang ne lo council atum ta là non four line vang cụt chọt rồi là nên ta pota cả vi sẽ hát là don niên can kém niên can coi niên can pharo cái đồ vek abang khua tuom đồ bom lúc bon ta pota vi pen job four line vang lo non pota yang selam pipo kwa hut pen mang ke hát là tum ke do tang hema di do vek ta melang là tum mena bang ke apa prek tum sa men chi jok en lo la puson da khak si long ka prek ta men non bang ke ke vang bom lo Vang bom lo nilit tum la bang so la mangke nilit tumai hin pen tamai karbiang long atun mas council ke ja tum kan ke proposal ba ka chunri pi dengan tum rat kan ke claim ko nang ge bangke long li phelang abang ke chirai kom akenang sot lo kali ni pulan nang tum der de lo ili tumalong ke bang ke bangan pen bang adet pen bang si ili tumalong ke nang chariya no ili tum burning issue long ke do non là bạn hal da kami eviction ni pulo ke eviction ni kali non ke li tumang bong si chok ki theng si so sar tum ke non ke chi meng jo son lo tante non e prang ke bang ji lang phan ke te ko pi lo ke jok van phan ke claim nai ke pulo nang te fa ka bang ke mi thang da ke do barim ke mi thang ang long ri in ke do ve ka tum ke ili tum ke no hok ke dam thai ve lo bang long ri long ke hem da chukim nam thek thelo bang long ri long ke chong da dam thek thelo ko si mi thang dak ke do bare ma tuma phana bang ke pota bang ke pia ke nang so lapen aron ri pen ki pi aron ri pen ka isu pota bang ke in ton nang ko council la tum ta athe aron ga lang tuma si chini lo si thek ser dak secretary tum ki order tum jitwa pota ke o tum ki isu tum ka chingwai tum ke lada ke bang ACS IAS ka porhiat dum sai delo mati pipo sente aron kito aron dollar aron ka kar convert pen imitang ke phante chi beret bangke so mangai chokche la pen ni tum rat tum ta isia bangke ni tum thu nang po imitang right imitang ki long ja right bang che hang dum hek dang ko bangsi ni li tum hin pen ki pon lo la pen lada nomor ke tho malong bangke ada bangke money lending pen trading license aputha ladak sitame litung schedule constitution litung council ke cari arona long bang tai litung hang ke tok hidup ladak eli tum hang ke tok pidak do posi ladak ateng pensi council atum alang atum bangke labang so pen ateng mansi claim pon nangji ko bang sini tum chukudo ladak bangke la schedule constitution lo long bang litung tok te nona hoda bangke BJP atunta ba hala ruling go batung pesan si unta la siksidul lok si a constitution otan di manong ke song atunta isi ka siksa do arona teng pengkali prote moili to manse nang tung kali li ni tabar pu biji mat di masi nili to mang hala constitution thek ko pu han kali setame aron long ke tok daga teng bang si nili tum setame alame to phan kachuning ripia bang kasi ladak siksidul long council long ke claim nang ya rona person si pinilo power of the district council and regional council to make laws alang letung lahai alang tunga chapter long lang alang tung chichini po banang letung setame mola dak pele nang letung insi po no ni letung na anong si pinilo lapen hala money lending lapen trading apang ta ladak si letung council long aja pongdo council atung si labang chi claim nai la setame ladak ke pa claim toya bangke council tung hantame si ki tok dak do ako sila so teng pen bang si ni letung ta ke hang po
lapen labang sualam klara bangke kopi posi money lending lapen posa ke chuparama bang kubang ki lapen hala ajak akarbar le claim sitame chu yor cholang tum an sitame valid document pen mane license ke do pen le papa claim long chot nangi punili tum ke po bangke la sitame ili tum long rilong pat ke chirai kom je phansi ni tum kamatha nili tum komani biha bipar ki claim phan kilang un e le nili tum labang so agenda bang so alam ki phur kali ladake munang le tum la so teng pelang konon ladak bangke council atum ladak council andar sidulo power of district council to make regulation for the control of money lending and trading by non-tribals. Ladak si kadu dia alang tu section pilih bilo munang le tum labang la kono media bang kotum nasi nili tum labang so athi PKN pona bangke ili tum akhe sitame itu malong ri ke cirai kom di phan video phan sini ili tum bangke karbiang long along de ili tum schedule karbiang long autonomous jurisdiction arlo ajada khe atum le claim sita me thang karbi le claim non but non tribal atum le claim non sitame labangke arona teng bage council tum insai po ki PUNG trading license ki PUNG arondo pulata aron pen ke lang selang tum pinang ko sitame nili tum po bangke ladak behabe par le claim ji sitame non bangke license bang donang pola tu trading license donang ko taso trading license donang gi punili tu ku damade bangke bang akhe non bahan no hopen bengal pen kewan bihar pen kewan rajasthan pen kewan bangke men ke nongli nang nam ani bang osa le duo ta men nongli ke nam ni latung ku pilo nang ke chi business amen pen bangko business ang claim po la happy pa na claim pen si latung ajir ding po chiklo yon to ningkan pini anang le lutang te latung ba bangko pila polisi longli nang nam nang dopo inudan longli nam lo putan te latung inut longli nam long te bangket amunit chiwan tapos si business kone sapa yor po konane alu lin kepa purui the bostai sibak len ko la pen jor pangche ko oni tu soi tu len jor penipe la hai pan si bang ke nang chupang re bang la hai pan si ili tum long le kena nang ki thi i ba la so polisi si la posi council la tum check and balance bang do nang ji ba ili tum ka do ka ve ham phang song la pen nang le tu media ki klemang ku korti indir to an sa tami la bang so chiru to ki pipen paklena si tami ili tum dat arbiang long along trading license do mang po la pen hana poisa chupara matung jeneba no hok pen kewang atung bang akhei tung si akrol alak so poisa para makarbar claim money lending sitame lagi le chun ek masi council ek mata toglo 60 dolar pa 60 dolar lo lang tung claim unji ko ano ke claim unji power ko ano ke claim unji jak bong akura dak si tok dak lasi labang so puthang ni tung tai inside dun si laki karbiang long mi thang tiap long ripat kecerai koma pan mesen apidi lo pojok si council of pan sitame ke tentang ahiti ambong jitu tax station secretary deputy secretary alang le pantame ni tu memorandum mate do ke do alang le pan pijo damlo lasi lapuson Allah hello alang le phanda pijo damlo na sialang le tung kita me labang so teng pen ki claim ji aphan me thang council aja pong ki pherang pen ki claim kon pe me phan sini pun ta me lang le tung aphan labang so anu ki do tok ji pen pilo la ke ni le tung ki hang tap kali honta ini tung 60 dolar lomba constitutional constitution long council power council pun ki claim nang ji power long ta dupa ko posi so teng nang le tung si harja non ko bang sini le tung ta bang so alu bang ke ni tung ki ni dam lasi jong sialang le tum labang swateng pen jong si claim lo putang te council tum ta kilos kamilo arona teng ben claim lo putang te arivinu ke council fansi pipo ke ente pini lak isi amune datum akarbar ke claim atum do karbiang lo ngalo suri pokep trokep amunit kom sitala anak ke claim karbar ke claim atundo la tum yon si license ke do council arona teng pen claim pusate council revenue lang pigala
thola hai ka ma thalo pe na ko isi ke thidung ini tunga benefit bangke ini tunga long risk tame mitang ini tunta cirai ko mi phanja konglong lapo si kiwang mi atung phan kiwang bom influx atung phan sa tame tu check and balance ke dugi putante la hai council tu ke na ya pinang sotlo la pe ini tum rat tunta me ke chini an nang ke harap ka council of handa ke chini ke la ke ili tunta dai to lo pu chema ta si ili tum ke kedet sa tame pat sa ham phama song ke labang so ke kambang chiyor pon lapo si ini tu mang ke chiwai pon lo ili tunta me labang so pinang ana dia mang ili tunta chi song dun po arjap khipen council long leleti council tum chiwai nai council tum labang so chirai si ki chirai khip ja pong phanang tum chirai nai lapen inherent permit peposi inherent permit nang ji implement nang ji puki puat hebang tala hello ini tum long influx ke wang abang ke day by day bang ke ajo nerlo pupelo aposi labang so bang ke ani hang ling sinang lup jam nang chi jam nang dong jam lo li tuma hem adit arlo alo ini tum han puan pu bang ke ini tuma hem pu tum nang chi ot long le bang se dum nak lum hot ke or man ini tum hang tang ke tin karbeng lo atum mas council ke ini tum ke amen to lo ke karbeng lo atum mas council ke chude ke parok mati la so pasi inherent permit abang yong si pin ini tum council atum abang menda lam tum no hopen na implement ko bangadim ke tuken te Meghalaya son Nagaland son Manipur son na bangke dak cha hang ko Nipon mate na dak ini tum nang non bangke sensitive ping lo hiri mi miang deng lo influx bang to hai bang itu hang in proses ke ong pik hanyang posi ni itu ku bangka inherent permit council pen deng ponlotik aki jokwan atubar duji ku kamat akan si ni itu ta lahai ang deng bangke chiwai ching sai pon si ni itu pini nang itu pan Smith mate nang itu pan ke cup hapen ke pasinikan ku malam ke bangke